بسم الله الرحمن الرحیم. خوشکو برایم برومت بریاکو از دست به صحبت خواب بکم جی کرم آخر به اندام یوتیوب ما قنال ما ویدیو ما پاور بکر وسا شیرووا بنویسین ام خو بگین گلگ انسان از پرسه کی جو هر کسی بکم لوگوری باوریا و مسلمانا سیستم دموکراسی یان عدالت اسلامی کی جان سیستم لوگورا و باشتر ev takriben 5-2 salı demokrasi, bazı demokrasi dünyayı heye, te gotini dünya lugora demokrasi te idare kırni. Zulm zordari ve katliam aklu velate Müslüman roşatla navin her vasal Avrupa çe bu hundivinin heji devam dik. Adalet İslami belki 6-7 salı cina Müslümanlar tüne. Navim İslami hey li adalet ve sistem İslami dena Müslümana da desaladar nana. Demokrasi goteneka Yunani jüde peyva pekte demoks millet o krasi desaladar yan serdesti. Yani desaladar yan millet serdesti yan millet. Millet çugo ev. Demokrasi da prani karardı da. Prani çugo kanunu ki kabul kır. Devi millet edin gösteri xwajera xwar bike baş bi xarabın görev bireve her. Çok az velatı Avrupa hiç xwa velatı dünyayı herkes demokrasiya van her ciheye. Ev jitevi manayı ku ilahi demokrasiya fırın. Adalet İslam yek ilahi ki ve xwadaya. İlahi demokrasi komite merkezi bir komite anca bir lejne o parlamento ku kanun içedik o ilahi ve kanuniye. Kesi ku bu kanunu var idare kırını ve kabul bıkı xwadayı van Allah'ın xwadayı van o kesi ku kanuna çekiri. Jber ve adalet demokrasi Avrupa o afvalat Müslüman ne minahevdiye. Demokrasi Avrupa hizmeta millet Avrupa'da demokrasi velatı Müslümana debe de hizmeta milleti roştat navidanın debe evji seroku serverivan de hizmeta Amerika u Rojava da. Eğer ne be mafede saladariye nadi. Mesela Mısri ve Gazze'yi berşavay ve ki denaj gelik cidden Le ilahi adaleta İslami xwedê bixwaye. İlahi zêde tune yek ilahi ki hey ew ji xwedê bixwaye. Yani adaleta İslami adaleta Rabbi gele. Demokrasi, sistema demokrasi desalatra gele. A İslami a Rabbi gele. A Rabbi insanay. Jberbi Hazreti Ali Peygamber deveci Bismillahirrahmanirrahim Sure En'am ayet 16 deveci ve in tuti' ekthara men fil ardi yudilluke an sebilillahi. Eğer tövbe gotuna paraniye bikir, detay riya Xwedê Teala dur bixîne. Detay riya Xwedê Teala dur bixîne. Ji ber wî tu carî piranî li gora adaleta İslamê nabe pîvanên rastiyê. Pîvanên rastiyê tenê kanûnên Rebbanî, kanûnê Xwedê Teala'yê. Her Müslümanekî divê wisa bifikire. Lê mixabin emrên nir hinek muhafizekarî İslamî nezan tabi heneki mela ve melekoke stevr evj bahse demokrasiye dikin çima dikin lewra haj adalet İslamî tun eyevan İslam bizanı ve adalet İslamî bizanı ve ekwan nedketin nava reziliyo kepazeti o bahse demokrasiye ne dikirin